kandi umugabo ataramangara nibaze ko mutari abantu bavuga ngo dusome imirongo myinshi umuntu abaye izo nzoka aze kugaba tumuserere kuko nicyo cyatumye tuzana ibitabo kugira dusome umuntu abaye iyo ndwara reka tumuhekaze rero kugira ngo dushyire ku rufatiro kugira ngo arasoma mu gitabo cy'ibyandikiriwe Yohana igice cya 22 umurongo waho wa 12 murongo wa 12 aranditswe ngo ndaza vuba nzaniye kugira ngo ngerere umuntu wese bikwiranye n'ibyo yakoze. Reka yongereho undi murongo muri Yeremiya akomeye Yeremiya 17 umurongo waho wa 10 Yeremia 17 mstari wa 7. Murongo wa 10 aranditswe ngo njyewe uhoraho sisa umutima nkagerageza umushahara kugira ngo ngerere wese bikwiranye n'ingero ziwe n'ibikwiranye n'ibikorwa byiwe byese. Reka yongereho Abaroma 2:6 Aongezeo Waroma 2:6. Abaroma izokwishura umuntu wese bikwiranye n'ibyo yakoze. Amen. Haleluya. Amen. Wenye wako nyuma na watu mmesikia. Kukufunga kurubani ya utamu ndio ikula. Kama usikiri singi hautajua unaenda wapi. Leo wewe ufuate baba kama tunataka sisi tunataka hapo. Hii ni msingi ya maneno ya Mungu ambayo tutaendelea kuongelea leo. Kukufunga kurubani ndio hapo kumsoma jambo kukambo. Msingi wa neno letu Kukambo hali leo. Unasema leo. Unasema kuna taji. Kama Thawabu. ingawa kuvuga intego kivuga igitomo. Kuna thawabu. Hari intego. Kuna thawabu. Bari kuko
bibiri na kugira ngo ijambo ko ntabwo Imana ikarogerera abantu kwabanye Mimi nilikuwa mkuu wangu kwa sababu watu wakia Mungu amesema lakini pamoja na hayo kuna watu kubona ndio walipiga mafuta kwa wanawe Imana maogelezi na mimi nilitoka kwa kulipinga kwa sababu nilikuwa nataka kusema Mungu ndiye namba mafuta aliyopima alikuwa kama ukiona Mungu anasema ya kusema Imana kwa pima alikuwa wewe
twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa byiza iby'Imana yateguye kera ngo tubigenderemo. Amen. Rero kitu ndio kwa kitu kinachotaka kitu mimi na hiyo Shefu Paulo Kitito yatwigize kugira ngo abishukure dukore kw'ibyo bazadutanije byose kandi bihumanire ubwoko ngo babe ishimwe ciwe barwane ishaka ry'ibikorwa byiza. Mungu nilikuwa Yesu ataki kukuta. Unasikia sababu ya Yesu kutoa gharama. Tukuja kupigana na Mungu. Sio kusema tukae tu. Oya, hata kikuti tunaona kabisa tutaiona. Na alitoa gharama ili asipate faida. Mungu kuile mabaya. Kwa sababu sisi ni mbele yake. Kwa pale wakipita Yesu kwa hiyo wakiita. Tuliuka ndani ya Kristo ili tutende kazi nyingine. Hiyo wanatimiza na wao sana kabisa. Kama mtu anaokoka anakuwa Kristo Yesu. Leo hiyo wenyewe kisaidi ni kuomba kwa vitu vyote. Kama wakiuka kitu zingine kazi zinatakiwa kutumika ndani ya Kristo. Ili wanataka kuelekea kuyapigana. Yesu aliandaa mapema ili tuendelee ndani. Hiyo Mungu alianza anasema wana kwa Mungu. Kama mtu anaenda kutafuta anajua kwa watu wakusiwe. Mungu anataka sana kwa Mungu. Unahitaji kuchunguza tena ufaidi. Akaniambia kwamba kuja mtamani, kuja mtajana. Na wokovu tumepewa sio kusema tukifaidi ili tuchunguze. Kama Mungu alikuwa wakiita, Tena kwa kutumika kazi njema. haleluya. Amen. Kuja mtamani ni muujiza. Tulikwenda tukawa. Ili tutende kazi njema ndani ya Kristo Yesu. Natufunge kuna wamiti wanachiwa kuwa kugiwe. Ametuokoa ili tuwe shamba lake akae ndani. Kuja mtamani ni muujiza Ili mtendele. tutende hizo kazi njema ambazo tunazaliana. Sisi wale walikuwa kwa Mungu yajishi kwe. Anatumuka na maso hii ya Yesu Kristo. Ikiwa umeokoka kazi ndio tunafanya na wakati umeokoka na ukanunuliwa kwa damu ya thamani. Sisi ndio tunataka kuja na kuanzia ndoto. Sisi Bwana wakati atakapotamania aje. Kumbe hata mtaani na mkobe. Tena amepata mtae tena mtae mkubwa. Sisi watu tunaoga sisi hapo tunataka Mungu. Sisi kama kuna kuonesha au nachunguza ukifaidika. Na kuna yuko Mungu yangu kwa tunawaleta. Ili kama dawa kwa hiyo ya kutunga. Nilisema mtumisha vizuri. Kazi za mikono yake zinamtunza. Haleluya. Yesaya akatuchumi kwa hakuna mwalimu wala si. Kwa hiyo ameleta. Aliyotuma ni kwamba iwe ya kweli. Kwa heri ni yake. Atakuwa vizuri. Atatunza kwa kazi zake za mikono yake. Haleluya. Makundi. Hukumu wewe, atakuwa ni kwa yote. Maana yake mwenye haki ataishi kwa kazi zake alizotenda. Alikuwa kisi yana wanatabirusa. Lakini Mungu amenifundisha akasema watu wanatokea bure. Alikuwa sawa, hakuingiliki kusa. Watu wanachoka wakipata mambo ya dunia. Ninakuwa kutuka tunaona na kuona watu wao. Nikisema hivi nasema na watu wanataka ya dunia. Alikuwa kisi cha kuruhusu mtema. Lakini Mungu amenifundisha kwa maji yenye yanateremka. Kukumbuka ulimwengu aliyakuwa Moses ashikili kile kile hapo. Lakini Mungu akienda kutoa mchanga ndani ya maji, anasiaga mzuri ndani. Akatwali hiyo akaelewa Moses atela leo. Anachukua kasha na zoa anatupa juu. Alikuwa kupashuka. Lakini maji yanaendelea kuteremka. Imana yake kwa maji yo uli. Ate shuri kwa bora. Haya maji yanaruka. Nyamuru. Haya maji yanateremka kwa haya maji. Wageni walisi. Wewe unafananishwa na dunia. Basi kulikuwa na maji. Watu wetu walikuwa wanataka nayo. Watu wanateremka na maji. Watu wanakilizoleza hawayaungia kukuru zeni kumurayo maji. Lakini mwenye kuokoka vizuri hiyo kama ile anaendelea kutoa mchanga ndani ya maji. Akatwali hiyo hiyo akakula mtende kapela yetu. Akatoa
kuzinduka kare, mugateba cyane kuruhuka, mukarya umutsima w'ubutame, uwo akunda ibimuhera, uwo akunda abimuhera itiro, uwo ikunda bimuhera mu itiro. Imana yagira ngo abantu bumve ibintu ku mubiri. Ni ukuvuga ngo abantu bahinduye iby'inzego babigira iby'umubiri. Ubwo Imana ari mwene ikaba ijambo ryayo ry'imwene. Imana ivuze ngo abo akunda babibahera mu itiro. Abantu batavuga ngo gutunga amazu, gutunga amaboko. Ni ukugira ibyubahiro, ni ukugira ibirezi by'abantu. Imana ishyirahamwe ati "Tuko." Ati abo nkunda, wibuke nawe nateguriye imirimo myiza atarabaho. Kugira ngo igenderemo. Reka dusomerere Pawulo igice cya mbere umurongo wa 5. Mwumve abo Imana ihera mu itiro abarimo. Yeremiya igice cya mbere umurongo waho wa 5 haranditswe ngo riti ntakubumbira mu nda nari kwakoze, ntabwo utarapfa kuri yo nari narakurobanuye, nabishyizeho kuba wigishwa nanjye mu mahanga. Imana itabare cyane. Haleluya. Iyo ni Imana iri kubwira Yeremiya. Kandi Yeremiya wamubwira njyewe na wewe. Ni uwo Imana yazanye kweza gutegurira umurimo mwiza w'Kristo Yesu. Oya, kugira ngo Imana ikugire ibyo mu isi yayo. Twe turarengera tuzoronka ibyo mu isi. Kuko isi
iryo tanguriro umuntu yiyubakisha nk'izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro kinini cyangwa ibiti cyangwa ubwatsi cyangwa ishakashaka, igikorwa cy'umuntu wese kizoseruka. Wa munsi uzogisebura kuko uzohishuranwa n'umuriro, kandi igikorwa cy'umuntu wese uwo muriro uzokigeza icyo kirimo. Igikorwa cy'umuntu icyo yubatse kuri iryo tanguriro n'icyaramu azohabwa igero. Amen. Haleluya. Igikorwa cy'umuntu wese n'icyaramu azohabwa igero. Kazi za kila mtu zikipimwa atapewa thawabu. Haleluya. Uliteguye ibikorwa byawe byiza. Unajiandaa ili kazi zako zipimwe. Mbega nditeguye ibikorwa byawe byiza. Na mimi najiandaa ili kazi zangu zipimwe. Kwa nini tukora ibintu tukibona nayo? Kuna wakati tunatenda vitu tunaona hakuna mtaniona. Ariko Imana yarambwiye ngo nabwirwa kimwe nabona sinumva zanjye. Lakini Mungu ameniambia hakuna kila kitu kinatendeka nisione. Ndabona kandi uri kuragenda nibwo bavuga kugira ngo yabeshe bamukoreshe ijambo ry'Imana. Naona mtu unaenda naweza kusema nasema uongo, lakini hatukufikisha neno la Mungu. Reka umukozi w'Imana ahaguruka asoma Abaheburayo, arasoma igice cya 4 umurongo wa 13 kugira ngo bimwibutse. Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa 13 haranditswe ngo, kandi imbere yayo nta cyaremwe gihishijwe, ariko byose byambaye ubusa biragaragara imbere y'inyonga z'izotubaza ibyo twakoze. Haleluya. Imbere y'Imana byose byambaye ubusa. Byari ibyo tubona abona cyangwa twebwe. Mbele vitu vyote vinavaa uchi. Tukifanyia kazi panaona au kazi inapaone, yote vinavaa uchi. Nagira nababwira ibintu by'ibyo. Nitaka kuambia mbingu ziko ono. Niza umuntu arasoma ikazi akatigera mu isoko. Niza umuntu arashora igitoki cy'igikari.
ngo uhereye no munsi atakora kwa ibintu byiza yahamagariwe gukora. Kuanzia leo tende kazi nzuri bila ambapo Bwana wako amekupatia. Amani bahumugisha Mungu awabariki. Mungu abariki mtumishi wake. Tunapenda kwa Mungu. Tunamishe mtoto zote. Kweli wote umesikia. Ni neno liko rahisi kuelewa. Kwamba kuna malipo. Kuna tuzo. Kwa kazi yote mtu amefanya. Kazi yote mtu anatumika. Kwa asubuhi ya leo, neno la Mungu limefika kwako, limefika kwangu, ili linichunguze. Uchunguze. Kati yetu hakuna hata mmoja anakufahamu. Zaidi ya wewe peke yako. Wewe unajifahamu. Unajifahamu sana. Kazi zako unazijua. Mawazo yako unayafahamu. Unajua vile tunavyofanya. Shuhuda ambayo unaifahamu. Unaijua sana. Mwenendo wako unaujua. Yesu akirudi leo, anaweza kukupa tuzo ya namna gani? Tunataka kunyanyua mikono. Isaya anasema hakuna pasipo, hakuna hata kidogo. Tangu kutoka kwenye utosi wa kichwa hadi kwenye moyo wa mguu, hakuna. Yohana aliandika. Tunaposema kwamba tunazama, tunakuwa tunajipoteza. Kweli hauko ndani yetu, lakini tukikiri dhambi na kuzikubali, Mungu anatusamehe na kutuosha dhambi zetu zote. Baada ya kuoshwa, baada ya kutakasika, tunafanya kazi za Mungu. Kazi ambazo tunalaani kwa Mungu. Kazi ambazo tunashirikiza. Ndio. Amoko nafasi hii. Useme nini? Nehitaji maombi. Nehitaji mtakatifu. Kazi zako si nzuri. Simame. Kwa dakika moja tunakushukuru. Akitangoja na Bwana. Yesu anasema nacha upesi. Tunaelewa upesi tafsiri. Simame tuwe pamoja. Yesu akutendee. Kazi zile za kule zitoke ndani yako. Kazi ambazo zina maana zitoke ndani yako. Fanye kazi nzuri zenye kukubaliwa. Ndipo mmoja akauliza. Akamuuliza Kaini, ukitenda vyema utakubaliwa mbele za Mungu. Tunataka Paulo sema nahitaji sana kwa nahitaji kama Yesu kazi zangu ziwe nzuri au utasimama kwa haraka uombe pamoja na wewe. Yesu akubariki. Yesu akubariki na wote. Washukuru Yesu na wapiga pambano na wapiga pambano na wapiga pambano na wapiga mbele. Yesu anakubadilisha akubadilisha maisha yako. Anataka kuweza kuokoa katika maisha yako. Kazi zile za bure zinataka kutoka kwa jina la Yesu. Kama zinataka kushuka kwa muda huu, zibadilishe nyakati za maisha yako. Wale walipita kutoka siyafaa leo wakola
cyaro mtakatifu wanaoita Mwizi. Yesu wasema hakuna mwingine mwaminifu isipokuwa fulani. Waliosema kwamba kuna kitu kinatokea leo, wewe mtu mwenye kuwa na matumaini. Nao unaweza kuja hapa. Unajua wako kufunguliwa. Leo ni siku ya kutendewa kwema na Bwana. Ni siku ya kuwekwa huru. Minyororo Shetani aliyokufunga ni lazima ianguke. Ikutokeko. Utukufu wa Mungu. Watu wataona kwako. Wokovu. Wataona kwako. Upole na uvumilivu unapokuwa nao, watu wataviona kwako. Nguvu za Mungu unakwenda kutumika ndani yake ili kumpendeza Mungu. Nikiwa na mahali fulani nataka kuomba, kama ni mara yako ya kwanza unatubu, kama ni mara ya kwanza unaingia nasema nataka kutubu, uokoke, mpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Nikaweka mkono wako juu, tukuombee ombi la binafsi. Kama ni mara ya kwanza unataka kutubu, nataka kumpokea Yesu uweze kuokoka, nikaweka mkono wako juu ili tuweze kukuombea ombi lako binafsi. Tunaona watu wanataka kazi zao siweze kuwa na mahali pa kuandika katika kitabu cha Mungu. Mikono yetu taiweka, mikono yetu tu juu yako. Kama Mungu ni kiti, kama unaitaka kuona mkono wako ufanye kazi ndani. Neno ukiwa na mahali inaandikwa kwenye kitabu cha Mungu. Kama unahitaji kujitenga na kazi ambazo ziko hapa na kazi za ulimwengu, nao unaweza kuweka mkono wako unaweka juu mahali. Yesu yuko hapa, yuko anatenda, ameamkia hapa, anahitaji wewe, anaongea na wewe. Vile ambavyo unaona yale yanakusumbua, yanakushinda kwa siku zote, unajaribu, unakutana na jambo, unakutana na vitendo, unakutasema uongo, unatukana, unaiba, unaviba hadi unabeba mambo wengine watatu. Yesu amekuwa siyana, anataka kukuponya. Uwe kiumbe kipya. Shetani na mapepo hawatarudi tena duniani. Nguvu za Mungu ziko hapa zikitembea pamoja ili zikutumikie, zikufanye kuwa kiumbe kipya, uweze kuwa mwenye nguvu, badilike kuweza kuwa shujaa, uwe mtumishi wa Mungu, uwe chombo cha Mungu. Turaguhaye icyubahiro Bwana, ukuri Imana nziza, Imana y'imbabazi, Imana itwihanganira. Haleluya. Uri umunyembabazi, uratwihanganira muri za ntege zacu zatumye twegera aho dushyira kuri uyu munsi. Mwami wacu Yesu, kugira ngo twihane ibyaha byacu. Mwami w'icyubahiro, turaguhaye icyubahiro muri kino gitondo. Raba babere data bataritse amaboko yawe kubera batsinze mu mitima yabo n'ijambo ryawe. Ryamuritse, ryasesuye, rishyira ahabona ubwambure bwabo. Yesu, reka ubaharire Mwana, utabaharure izo bagendemo zose, izo bakoze zose, zababasha umutima wawe,
bigatuma uhagurutse umuvugisha n'Imana, uhagurutse umukozi wawe kugira ngo atubwire ko imbere hari ingero ku muntu wese ariko arakora ibibi, ko imbere hari ingero mwami wacu w'ijuru ku muntu wese ariko akora ibyiza. Dore abene data babone ko ingero iri imbere yabo atari nziza, bahisemo kuza kugira ngo nabo baharire, ubakire, ubuhagire ibikorwa bitabusa byose bibanze kwakira. Shuka Yesu aweze na gusa kila mmoja kwa jina la Yesu, ya maraso ya Yesu yuhagire buri wese ahagaze imbere y'Imana. Turasaba imbaraga z'icyaha, turasaba imbaraga z'abadayimoni babakoresheje ibibi kandi bashaka gukora ibyiza. Turacagaguje imibereho yose Satani yabakwegesheje muri kano kanya, turayisamuye mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Satani rekura abadayimoni bakoresheje abantu bahunge basezere, guhera isaha bakira imbaraga zo gukora ibyiza, guhera isaha bakira imbaraga zo gukora ibiguhimba, guhera isaha bakiriye amavuta mashasha, bakiriye ibyiyumviro bishasha, bakiriye ibikorwa bishasha, bakiriye umutekano w'ijuru, bakiriye amahoro y'ijuru, bakiriye ubwiza bwawe, bakiriye amahoro yawe, bakiriye ubushobozi bwawe kugira ngo baneshe ubwunge bwose bw'abantu bwa Yesu. Mu izina rya Yesu turasabuye igikorwa cyose cya Satani, ibicaniro by'abadayimoni baririye ko, babereye ko muri aka kanya ntibazokongera kwisubira. Shuka Yesu gusa miujiza na maisha yatendeke ndani mwako, wao vyote kwa jina la Yesu. Ijambo ryawe rirambwira ngo muzira utuzi, haba n'ibikoresho byinshi, haba nziza hafi, haba twese wewe munsi babikoreshe biguhimbara. Umuntu wese yatsinze mu mutima akashaka guhinduka isaha, yakire guhinduka, yakire gukoresha Imana. Abadayimoni ntibakongere kumukoresha ukundi, ariko akoresha Imana. Yesu Bwana, turagushimiye kuri Imana ishoboye byose, ikora ibitangaza. Urakoze Yesu, wahariwe.